18. studenog u popodnevnim satima našu školu su posjetili učenici na razmjeni. Oni su u Požeštini proveli 2 dana tijekom kojih su boravili kod svojih požeških domaćina. Nešto više o ovom projektu reći će nam član Rotary kluba iz Požege Tomislav Blajcifer. Gospodine Tomislav, za početak, odakle su učenici koji su došli u našu školu u Požegi? Mahom iz Sjeverne Amerike, uglavnom iz SAD, nešto iz Kanade i osim toga još sa Tajvana. Odakle se razvila ideja da oni dođu baš kod nas? Rotary International već dugi niz godina radi cjelogodišnje razmjene učenika, to su 2. ili 3. razredi srednjih škola, gdje učenici iz jedne zemlje idu na razmjenu u drugu i naravno kako se radi ipak o razmjeni netko dolazi i natrag. Unazad više godina učenici koji dolaze u Hrvatsku se vode i u manja mjesta da vide već Hrvatsku kada su tu. Tako ove godine između ostalih tih gradova koji će posjetiti i Požega. Drugi dan učenici, gosti i domaćini zajedno su prošetali Požegom te su upoznali s požeškim znamenitostima, među kojima su posjetili i Požeški dijecezanski muzej. Can you say me something about your school and differences? Yeah, so like in my school, I only take 8 classes ever. And in my school you don't, or in America in general, you don't have one class that you stay with the entire time. So everyone in America, they have a certain amount of credits that they have to take, so they have certain classes that they have to take before they graduate. And so everyone kind of just takes like those classes as their 4 years kind of go on. And sometimes you end up like having classes with the same people and sometimes you don't. And so it's not like you get like one class and then you guys just like get to go through these 4 years together. You just kind of do it on your own kind of. So I have 4 classes a day. You guys have like 7 or 8. And so that was like really tough for me coming here to like have to sit through all of those classes. And my lunch is an hour. And your guys is like 25 minutes, and it's just kind of like a little break where everyone goes out to like a bakery and gets food, whereas like mine is like an hour, so everyone can go out and go to like a restaurant or go home. How do you like Croatia? It's pretty fantastic here. Yeah. Everybody loves everybody. It's cool. And yes, I've been loving it. It's been a great experience so far and just really fun. Okay, so do you know any Croatian song? Ja sam skitnica, ne tražim mjesto. I probably said part of that wrong. No, I don't know any of the music very well. Do you learn some Croatian word? Hvala, doviđenja, bok, ti si lijepa, ti si Hvala. glup, or ja sam glup. That one's the ja sam glup. Ne razumijem hrvatski, da, ne, yes, ti si glup, I don't know. Ti si odvratan. And ti si lijen. True. True. Yes. A vjerujem da ćemo malo pomalo uspostaviti veze i sa našim učenicima ovdje iz Požege da mogu posjetiti i druge svoje učenike u svijetu. Ali vjerujem da je ovo sad jedan posebni događaj gdje će naši učenici, domaći učenici upoznati evo svoje vršnjake iz svijeta i možda se uspostaviti veze pa da proširimo svoje horizonte.